Antumairi ni matete uturo na mangi mathandatu kuthie na mbere kugwata utungata cibitari-ini ya Marimanti ni nyuma ya kuria uki bwa kitharaka. Mairi maria makuite ni vamwe na mtuburume wa miaka 48 na kana gakabici ka miaka 12. Maria mathiete na mbere kugwata utungata ni twana twa gatagati ka miaka 6 na miaka 14. Intorania kano awadini ya Marimanti ara muthenya gwegorwa na baba kuthikuriithia barethere nchura kithakani mutini wa muthithi baratema na kwanjiria kuria karaga gwita mutethi ko gatemire nchura bare na twana tutungi gintu twana mugwanja ara barakamatire ukibubu bagwikira gikombe ni bairira oyo urararire na thira na kana kau kangi nako geta turia gacibitari gintu thaa 11 thiete iro batemete imuthithi ara barairire ujoe na gintu thaa 3 cia utugu iro kana karatemaga nchura ino karanjiria gukaya inda bara bangi barathingatira nyuma ya mathaa makai bonthe barairwa cibitari-ini ya Marimanti ara bairi baratere meyo yao bara no ujoe amwe na kamwana kamwe ka miaka 14 ndara nigo gintu thaa mugwanja ogu iro rwana ruru ruramire kurithia rukoja rwambira tukurumia oki ndabari kubwaruta oki bambire itwatema mutini no karwa gitabungi rwa kuruka rwa irwanyithia mburi gintu thaa 11 kana gakwa kambiria gutaika ndakauri yoje na thina mbira inde gwakana kwambiria gwakana ende iro tukaria gumuche ndegwa ndetwa mangireti ndatega nderwa nchuguone mukwa muri yakukua ndabauri yoje areta thina mbira ibarire ukibura burirwe kana gakwa ikarari gotwe gutaika riu ndiro ndathire no nkithirwanirwo gutaika iro turambiririe ende kugaga tuthibwa cimitari tuje tuonerwe iro turajire cimitari kana kamwe kaumbirwo njirani tukuya tugukinyaga ugu gwatuika ikaumbirwo kabicha oxygen ciathi ciagirwo gaikirwa gwatuika bukurema no kagakua para na gutaika na kuremerwo ikuthi bamwe nututagaku kathire kakagwire nthiguru tuyite wondi ngagukinya wondi iro kaumbirwo kambiria kurira na gukagauka na kuthiga gikagirwo oxygen iri ya baire abani gito mochereni ya Marimanti ni kingo postmortem yumba kuruthwa na barabangi bathanthatu wa bendera kurigitirwa cibitari-ini ino ya Marimanti ndari covering nurse wa hospital last night for the administration kuri thaa 8 na around 40 minutes itwagire na influx ya patients barite poisonous ane kana woki mwana omwe ai mumbire muno urabarutagira guki mutini ikurunguni ria muti na mwana oyu babange bakulisa state kana bakupewa matibabu matharura na bathungira wondini arendereire we kuthi wakithuka wabula kagita gakuthi mwanka mwisho kana kamwe gatutiga ngiripotera Weru TV kumantere Kitharaka Beto Paul Gwakabithe.